Bulabog ya king matararing malda ing sala ning Quezon City Hall ngeni. King drone footage ay ni antiya mong bika maragula LED screen ing katawanan ning building. Makapamulalala naman deng sala na ning Christmas tree at parul. At kareng makabalo ing ginusalbang kanitang misamas lareng Christmas decor ng Quezon City Hall. Metong yang Kapampangan na tao Mexico. Iyay Gary Michael Nuki, ing regular ama ni Bala kareng Christmas decor ning City of Stars. Bali po, may gumpisa ako naman kay ngala. So, mag-aral ko, ag-electrician na ako kay school, mapaglabanda ako. So siguro makanyan kaya isip yung pa mag-business ay ni. So, ini-start kayo mo kaya nandito ka punan 10,000 mo. Karin ko may start kang parolay ni mendam ko man keng kakong bayo. Banta makapag-start ko pero ako expect na makanini na para gulukin kakong kumpanya. So alos government no rin gagawan ko. So ito, may start ko kay maladi hanggang may ragulyo hanggang ngayon matataging kaya katamong kapanintunan. Uli nga suking dayang Kapampangan ing gelingan king parul. Reng talapagobrang king wana na lantern maker larin Kenny Pampanga. Maragulya ka nung challenge kareng lantern maker ing makataluki king technology na anyawaran ra reng kliyente agpangkang nuki digital ne ing dinisenyo ra king Quezon City Hall. Baling pamangawami ngeni kalupa na nga itang dati manual lo and then gagawang paplastikon, papapilan. So ngeni gagawan mi puro na lang RGB so computer ning mamandar. So in-upgrade mi ning kaya kaming bilang gagawang parol, in-upgrade mi ning pamangawaming parol. So akit mi bilang RGB lang andeng akit dang suluking hallway. So pwede lang akit deng animation. King 15 banwa na nga suking industriya ning pamangawang parul. Maragulya ka nung bage ing kayang panga Kapampangan anyaman ni kuwayang kliyente. Man balay naman ni Kapampangan, sikat siya kay pamangawang parul lalo na kay giant lantern kaya niya mas sikat ing Kapampangan. Kadwana niti uling keng buong mundo or buong yato ing Kapampangan magaling ya at biyasa ya. Kaya makanyan din tataling kilikan lalo na keng pamangawang parol. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalin.